bagumye mu ngo. Corona agenda, corona agenda, corona agenda, maze njye kwiga. Ubu nanjye mfite agahinda kuko nabasha kujya gusenga. Corona agenda, corona agenda, corona agenda, maze njye kwiga. Corona waje kumara abantu ariko Imana yarahabaye. Corona agenda, corona agenda, corona agenda, maze njye kwiga. Abana mwese mwagizweho ingaruka n'icyorezo cya corona virusi, turakomeza kukirinda mukora subscribe, share. Ngaho dukomeza no kukirinda, tugakaraba intoki igihe tuvuye kuri moto cyangwa mu modoka, cyangwa tuvuye kuri tuwarete, tukanakirinda, tukakirinda gutyo, tukirinda kujya ahantu hateraniye abantu, no kwitsamurira imbere y'abantu, ukambara agapfukamunwa mu gihe ugiye ahantu. Wajya kwitsamura ukikoraho ukitsamura. Rero twajya dukora isengesho, ariko nzaribakorera ubutaha. Rero ubundi tuzongera tuganire. Bye mwese.